Dinggan tayo ni Mayor Brian Alcid in Lawag City kadigidiyag ng mga proyekto programa nga may patungpal na after 100-day report. One is dito yung road Masilawan, dito yung main thoroughfares tayo, nabayagin yung request tayo iti national government through the congressional office. One is dito yung Airport Road, Masilawan, Rizal Street, Masilawan, Bacara Road, Masilawan, Bonifacio Street, Masilawan. So dito one of the few na request tayo. Number 2 apo, syempre dito tayo school buildings na nakadado nga dapat ma-repair. Schools na extension, the schools, expansion, the schools, dito request tayo apo. Digijay. Tapos ada digijay farm to market roads tayo apo na hamig na kaya nga punduan namin in the city. So in coordinate ko na dapat digijay medyo datakit sudat mahubra. Na digijay pondo tayo dito ite ko na ko. Ipantay lang amin yan iti health, social services, kinaduma-duma kaya ako. Kasi nga rod, at the end of the day, di jacket redundant iti proposal ti city, ken proposal iti national government, na tunukon ket ang pagpada nila gayam. So, might as well invest or spend it wisely kada iti different programs para iti tatawa.